Javni prostori u dizajnerskom smislu vrlo su izazovni za uređenje. U Novom Zagrebu pronašli smo jedan klub smješten ispod razine zemlje. Klub je rokerskog štiha i prilično velike kvadrature. S obzirom da se ovdje radi o prostoru velike kvadrature, zidovi su stavljeni u tamnim bojama. S te strane nisu nimalo zatvorile ovaj prostor, ali su ga učinile ugodnijim i toplijim. Riječ je o čak 800 metara kvadratnih, što podrazumijeva i velike površine zidova koje treba ukrasiti detaljima. Light motiv kluba svakako su originalne fotografije renomiranog svjetskog fotografa. Brian Rašić je fotograf koji je osobni fotograf Rolling Stonesa, Briana Maya, ne znam, Brucea Springsteena, Davea Gilmora, Davida Bowiea. I mogu vam reći da je bilo zaista komplicirano u toj njegovoj bazi podataka. Čovjek ima nekih 100.000 genijalnih fotki, odabrati zapravo nekih 14-15 koji su našli svoje mjesta na ovim zidovima. Fotografije su velikog formata, 180 x 100 cm. Izrazito su kvalitetne i dekorativne, a kako bi se dodatno istaknule, korištena je vrlo zanimljiva tehnika. Koristili smo tehniku City Lighta, to su zapravo displeji veliki koji su printani zapravo na pleksiglasu i onda su rasvijetljeni LED trakama zapravo pozadinski, tako da bi cijela slika ovako svjetlila lijepo na zidu. Uz fotografije, detalj koji se pojavljuje gotovo na svim zidovima jesu zupčanici. Svaki od njih je napravljen posebno, crtan, zatim rezan na CMC stroju i kasnije obojan bojama na bazi vode, kako bi sugerirali da se radi o metalnim zupčanicima, a inspirirani su filmom Fritza Langa. Zupčanici ovdje imaju dekorativni karakter, oni zapravo sugeriraju taj jedan sustav u kojem to sve skupa je zapravo jedna velika mašina koja je vezana uz nekakav taj rock and roll i uz cijelu tu priču, a napravljeni su od stiropora, znači dodatno su impregnirani da bi imali nekakvu čvrstoću i distancirani su od zidova nekakvih 5 cm da bi mogli zakopati zapravo LED rasvjetu ispod. Upravo rasvjeta ovom prostoru daje dodatni šarm, a ona je podijeljena u nekoliko zona. Prva je skrivena LED rasvjeta iza zupčanika i fotografija. Druga zona su stropovi opremljeni LED RGB-om i treća su takozvani downlighteri koji dodatno osvjetljavaju cijeli prostor. Toj raznolikosti i razigranosti prostora uvelike doprinose i brojni stupovi koji se nalaze u klubu. Stupovi koji su tu potrebni s obzirom na nosivost cijelog ovog prostora i na veličinu prostora, gdje nema uopće pregradnih zidova, nego je loft varijanta. Stupovi kao takvi su potrebni zbog te nosivosti, ali su jako interesantni jer su razigrali i dodali tu dodatnu dinamiku u prostoru. Naglašeni su rasvjetom na gornjoj visini stupa, a njihova tamna struktura se lijepo uklopila u cijeli ambijent. Ambijent je bez sumnje ugodan, bilo da se nalazite u sportskom dijelu gdje su biljarski stolovi, koncertnom dijelu gdje su separeji i barski stolovi, ili u dijelu koji ima ulogu dnevnog kafića. U svakom od njih se mogu pronaći zanimljivi detalji, a jedan od zanimljivijih je način na koji je riješen šank. Kugle koje se nalaze unutar ovih rupa, unutar same ploče šanka konzumne plohe, su zalivene u epoksi smolu, a te kugle su zapravo generacijama skupljene zapravo igrača biljara u ovom klubu i one nose zapravo autograme, potpise svih tih velikih svjetskih igrača. Svjetski igrači biljara u šanku, svjetske rock'n'roll zvijezde na zidu i vrhunske dizajnerske ideje daju ovom klubu, složit ćete se, i svjetski izgled.